Hello, Shock ni Carlson para iti Ilocano Tech Review, Jerevin Tatatak, Datoy, Aurea White Noise Machine. Okay, so anya aya dati white noise machine. Dati white noise machine kat iso na ti agaramid iti background noise yo. No kitaan nyo, nagitoy jay mabaling nga aramid nga na noise. White noise, helicopter, stove fire, beach, brook, rain, thunder, summer night, and forest. Nakita nyo ditoy, ato'y jay volume control na. Dato'y mad-jay selector na dagiti noise nga mabalin nyo nga usarin. Dito'y jay timer na, so mabalin nyo nga usarin isuna ti 15 minutes, 30, 60, nga na 120 minutes. Dato'y jay power button na. Dito'y jay speaker na. Kan, dito'y jay power port na. Okay, so kasat nung nga usarin dati white noise machine. First, alam nyo dati unit. Included jay package na kat dati power cord na. Mabalin yung isaksak isuna iti charger iti phone nyo. Mabalin yung ng isaksak isuna. Dito ay power bank. And dati jay kabelyo dito ay unit. Dati ko DC jay power supply na. Kabel lang nga kasta. Agonisunan. So, aguray. Datay jay noise na. Dato'y nga setting nga white noise. Okay. Kadasin nga. Papigsaan jay volume na. Kadasin nga sa balian jay noise na. Okay, kasjay lang ti pa nag-operate na dato'y white noise machine. Okay, so padason ta dagijay white noise na settings na dato'y unit ta. Okay, yun ta. So dato'y jay white noise. Padasan ta jay helicopter. Padasan ta jay stove fire. Padasan ta jay beach. Butad salbay. Padasan ta jay brook. Rain. Thunder, summer night, forest, and again white noise. Okay, so dagijay sounds na kat kaslangan natural isuna. So mabalin nyo nga sa randato no, let's say adda cafe yo jay kwarto yo mabalin nyo nga sa rin isuna. Kasi kaya work from home kayo. So nga nagrigat namin nga work from home no kuha na napaka-distracting jay music yo. So mabalin nyo sa rin dati isat nyo nga kaslang lang ako background noise lang isuna. Han nga upbeat, han nga low beat, kas lang nga pang relax lang. Jay kayat ko dito ikat datoy stove fire. Gamin ada bass na ma-relax sak in jay stove fire eh. Okay, so dati jay speaker na mabalin yung matiso na nga usarin no ada ubing yo. Mayad gamin nga ada background noise na no ada ubing yo gamin makaturog iso na nga nasayaat. Okay, kasjay lang ti panag-operate ta dito yung white noise machine. Okay, so kasat nyo yung usarin jay timer na. First, turn on yung iso na. Okay, ag-select kayo ti preferred yung white noise. Jay kinyakat, that is stove fire. Dito yung jay timer button na. Jay aramidong yung langkat, pindutan nyo jay timer button. Stoy. Okay, nakaset isunan iti 15 minutes. No, pindutin nyo pa yung nga may sa
30. At ijay selector naman. Kitaan ta, may isang pindot man nun. 60, 120, kan off. Okay, no, iset yung ISO naman nun, pindutin nyo lang. 15. Okay, kasjay lang jay pa nag-operate na dati timer iti white noise machine. Okay karuba, ajay lang iti review ta ijay white noise machine maker. Ngam no kayat yung agatangin isuna, yung kabel min jay link na dito video description mi. Ngam no ada comments and suggestions yo, ikabel yung latan di jay comment section iti video mi. Okay, bye bye.